जतन फोरम kaham ane subscriber no ang tini khai boro thana nai tong ang nungna tini bojaga thana ang nung tini phuno no nog logai tong do bidin pais jora jotno logai tong ar bolong kutuko phaile jak jeng tini kam khali na hinai oi haba kabang hogdo hogloi mangno haba kabang hi tong kha o jangba teislongu jangba fiklai thangno are kelengganau jane teislong jangba bongma ese mira ta ingai habalai balai bang nangane bolong ekdom hinjak phele ang siki himan betamau ro joma joma hinjana se haba bangno hine ta boro phager mani kam khaina phayo re kam re khane phale ja phale na ta boro phimini kam be khine pha nagedi sala be khajala ni furo de nai to na phai sia mar sabe tar sabe gan oi ta lang ta khine nai ta no aro bolong o hey nai de no go mankhana khiladi hino wan sanerong ni harung nogoi mankhana sini tripura saroni jaga dio sini tripura ni jaga no seila phai mani bok wan saroni harung nai di ta box se dokol khai tong siu nogoi mankhana no oi haba banggo oi ong dia yoka la ya khobele nai di emon bolong kuthuk se do khale ja hoyo bo wan jini harung do wan jini harung no kanai mankhana bini khukti bo ta saramo su sagari kya ta saramo su sini poroni jaga no ta kisi pura bok lai para sia khano no ko mankhana gam ese mankhana no ang ma borok ta borok phai jaman boy re kam khale yo nogoi mankhana ini ro re kam khale yo tabo grea kam khane phajang nai di balong holai ma tang kam thai tang खबर एगा काम खाई मासा कमेंट खाई खाबादि दा बिराद कुबुसो हम खालो थंगो तब खाई रेगा काम रो खाई बेगर खा तयबो मा खगो बलंग मा हगो देखाय नगरुवा ना रजाखो नगो थाङै दङ इंकाय तिनि ब्लॉग आसंग नं सिनाय जतन रंका माहाय दो नेक्स्ट ब्लॉग मालाय लायसिनाय।